Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai. Changer ni thum in rin ni sang ni som ni. Chanchinthar team tu Olivia F. Tusing. Amasan Chanchin langsar zul hai. Marbil Ambulance Project Chan. Irang leilak si in lir thei tam tak in tang. India Gate le asevela curfew pungani. US President le anu mei COVID shipui kai. Tuhin Chanchin Kim Chang lemin. Marbilin damno phurna in lir thei poimo ambulance an nei theina ding Marbil Ambulance Project chu chang air ni sang ni som ni khan hongani. Hi hun ser poimo tak hi Pilal Masun Memorial Hall JJ Plaza Rengkaya nei ni in hun ser hi pu sumro sim sanate Assistant Secretary HYA Twichapai na ke thuya. Hun hong tong trai Reverend Lalsan damina nei zawin lomlut na thu pu lalvul thang khobung Secretary HYA Twichapai Joint Headquarters in Ashila. Marbil Ambulance poimozi Reverend Vanlal ngak thangin ashil zawin Reverend JL Songate in launching of ambulance project anei. Marbil Ambulance Project hi project poimo tak ani lein hui hot tu hai be sei ang nge yin hungpui tling nge dingin dit sakna ein hlan. Saikot khu in amamole tool solar street light chu chang air ni sang ni som ni. India nampa Mahatma Gandhi ping champha Gandhi Jayanti ni takin. Churachandpur DC pu Pawan Yadav in Saikot SDO fe thlengin solar street light somruk panga zetel Saikot khosunga mangdingin athlonin apek. Street light hai hi Manipur Renewable Energy Development Agency Manireda Company in mangthei dingin in book nasin hi thonganti. Hi thilpek hi Churachandpur district hupa India zalen na ni thlazing August ni som panga sang ni som ni Saikot khelmula manghuna Saikot Defense Party SDP minga memorandum peka ngai poimo a pu Pawan Yadav in ahungsuk puitling na ni in thu eidong. Hi chung changa hin Saikot Defense Party chun SDO in mupuina aneya. Hing hin trilfina asim. Saikot subdivision ading in areng in pi zakhat ania. Hi hailaya somruk panga hi Saikot tadinga allotment ani. Saikot village tadinga atira allotment chu somthum chau ni sin khom. Saikot Defense Party in Independence Day nia memorandum apegle in zoma. Disipa in angai poimo leleya somthum pangadang hungbel san in Alfred Khaute Saikot SDO chun ashil. Lampui sat pek tu thuron tha petu le khosung mamo hai shathim puitu Saikot SDO koma Saikot Defense Party chun lom thuan shrilani. Hungtlung ding chang air October ni ruksang ni som ni chohmadar somkhin Perzol Forest Range Office Perzol Muna Pu WY School Sing IFS Chief Conservator of Forest Territorial to Government of Manipur in Perzol Forest Range Office Building le Perzol Forest Division Complex Hongna Nayati. Hi hun ser mangna hin Khamsuan Mung Tombing IFS Conservator of Forest Southern Forest Circle Government of Manipur S. Thindal Joy Gangte MCS Additional DC IFS CCF Territorial 2 Hayin Thushil Nahun Mangante. Manipur tadinga lampui poimo National Highway number 2 Imphal Zeribam Road tia shit lara irang vadung leilak chu aselein in lir thei tam tak anintang. Taubam khokola irang thir leilak chu asilein. In lir thei lin lorry tam tak anintanga. Chanchin lakani chen hin leilak hi sim that alani shinoa. In lir thei chin hai ruk chu an mi phur hai in tumtirin antlan kai thei ni in ei thulak na chu na shil. COVID-19 update. Manipur Sarkarin zani zanting darnga thuan Sudanin. COVID-19 kai musuk tapo singkhat sangkhat zathum somku pasari. Anvoi make active case sang ni zathum som thum paruk. Damfela in thlasuk tapo sang read zaku somku pahni. Recovery rate za som sari parit point parit paku. Zanikhan Imphal East anu meikum somruk palimi athibel salein shringna chan tapo somruk paku. DIPR Mizoram Sarkarin zani zanting darnga thuan Sudanin. COVID-19 kai musuk tapo sang ni somli paku. Anvoi make active case zathum le som pathum. Damfela in thlasuk tapo sangkhat zasari som thum paruk. Recovery rate za somrit pali point pasari pahni. In pemzat pahni. COVID-19 leya thi anumno.
India Rampumpuya Mohandas Karamchand Gandhi Ping Champha Chang Erni Gandhi Jayanti chu ursun taka inserani. Gandhi Jayanti hi insuk faini cleanliness deya mang ani lakang shimin. Zanisun khomkhan inserania. India Million Milal Prime Minister le State in Chief Minister High Komin ursun takin anin sertol. Sarkar Million Minister le poimo hai mun phile muninthil faisin antholai ni om tak thalak moding atam le. India ram hi khovel rampo hai laya ram top le tirdak hai laya zel savenia. Tui chaphai lai khom khotin deu tho in Gandhi Jayanti hi ein serin manikhu seng ei sukfaya atha alo ma le lai zingin. Asin thonek mana sarkar ma ming that in chu khom a hoina laya Gandhi Jayanti ani leya ein sukfai hi athat lai zingin manitul lamlin hai chu ei sukfai ding renga ngaya ei sukfai lak chu ei thoding shimani. India Gate le sevela chun Criminal Procedure Code 144 pungani. Hi dan dungzui hin mipaline ka tam bum khap ani a bum anlo chun police hain an mandingani. Hinga India khopui New Delhi alaili thatna lai tak CRPC 144 punga na sanchu. Uttar Pradesh Hatras muna dalit nungak mipali in ansului nunga rong taka ansoisak anhunga hospitala thinok arung Uttar Pradesh Police hain asung hai phalno sa anrona le inzoma dodalna protest na sa tak leya curfew hi zamni in ei thulak na chuna shil. United States of America President Pu Donald Trump le anu mei P Melania Trump hai chu COVID shipuyan kaiti chang ni sang ni som ni tuk khan musu kani. US President Donald Trump hin a Twitter le a Facebook page a ke le kanu mei COVID shipui kan kai dan ang takin kanin khumshan ngala kan pani hin hi hun hi fe thleng nge kan ti in azik. Limta changer ni khat sang ni som ni khan US President Roipa an thlopui tak Hope Hicks chu COVID shipuya kai ti musu kania. Hi zo hin Pu Trump le anu mei Melania Trump hi shipuyan kai le kai no en fi ngalan nia. Anin ringla ang chimin shipui hi an lo kai ani. Tu hin in khel na hung. Romelu Lukaku chu UEFA Europa League Best Man Player of Season dinga thlangani. West Ham chun Czech club Slavia anthok defender Vladimir Koval chu an lo lak felta. Indian Super League ISL kai Thar West Bengal chun an club ming chu Sri Cement West Bengal Foundation nin an thlak. Sri Cement hin West Bengal a share a hau tak taleya an ming hi an thlakani. Chang October ni khat sang ni som ni zandari ta chanve khan UEFA Award le UEFA Champions League pool draw na nei ania. Hi huna hin UEFA President Award chu Chelsea player Louis Didier Drogba bula in hlan ni in Bayern Munich chun award po chu lazo wangin Manuel Neuer Joshua Kimmich Lewandowski le an manager Hannes Flick hai chun best goalkeeper best defender best forward le best manager of the season hayan laka best midfielder chu Manchester City midfielder Kevin De Bruyne in hlan ni vethung Bayern Munich forward Lewandowski chun UEFA Best Men's Player of the Year alak bokani. Ole khang hai pau kha Chanchinthar ei pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi.